Nema, как ćeš da pljenjivan zemljište ako ne postoji zakon o porezu i niko nema novaca za ništa. To je stvarno nemoguće, možeš uvesti depopulaciju, pobiti stanovništvo i uzeti si zemlju. Sad mislim, vladin aktualni plan za Slavoniju, Dalmaciju, Istru i slično. A osim toga, šta god probate zapljeniti, ćete da možda niko nema novaca ni za kuće, ni stanove, ni automobile, ni ništa. Znači, već smo u postapokaliptičnom svijetu gdje su svi tak siromašni da je to užas. A ako probate preko granice nekoga na sudu tužiti ili tuživati, opet ćete vidjeti da niko nema novca. Znači, propali smo skroz.